вақалары ақта тариф етмеге азармыз. Студияда мен Султания Истакаева çalışам. Хайырлы ақшамлар. Россия Тақиқат комитеті Қырым идаресі реберінің сабық муавины Андрей Анохин коррупцияға қаршылық көстерген Жүмкүри комитетінің елбасшысы оларақ тайын етілді. Бұл оқта Қырым елбасшысы Сергей Аксенов хабар етті. Андрей Анохин Тақиқат комитетінде 2014 сенеден берлі çalışты. 2019 сене көзден ифақаға чықты. Коррупцияға қаршы комитетінің ішіні Қырымның вице-премьер-визирі Михаил Назаров незарет етежек. Бұл инсан бұтын вақыт ұқық қорчалайжы органларда Қырым Жүмхуриетінің Тақиқат комитетінде çalışты. Башындан біздің мәселелерімізге далды, епсі вазиетлеріні біле. Еминім, бераберлікті кейфиетлі, эффектив ішіні тешкіл етіп олырмыз. Қырымға чоқ бекленілген қыш келді, синоптиклерінің тахменлеріне көре яғанақлар бұтын афта олачақ. Амма коммуналь қызметлер бөлі аваға азырлар. Олар елларда ве қалдырымларда тайғынлыққа қаршы ішлер бақалар. Махсус реагент қолланалар. Ой велкі құм ве туз қаршыламасында баяғы семерелі çalışа. Коммуналь қызметлер тайғынлыққа қаршы насыл көрешкенлері ақта Дауд Чахалов тариф ете. Аязлар себебінден шәйірде үрмек ағырлаша, хусусан эслі башла адамларға. Елена Мандражиева айтаки, сабадан ішке барып етмек қиын олды. Йол тайғалақ ве адамлар яралана білелер. Офиске етіп бармақ үшін евден ертеже чықмақ керек. Йолға біраз чоқча вақыт кете. Ақшам сайын әлбет, yollarda таясын, ве хум сепселер яқшы олырыды. Саба ішке кеткенде де тайғалақ, күнду сере ве үрмекнің чаресі ола. Анатолий Иванов яны сепілген ұсылны семерелі деп сая. Эвелкі хум ве туз қарышмасына көре махсус реагент тезжен етеже бере. Шерде якяне диспетчер merkezi бар. О, bizim диспетчер хызметімізден işbirlikte çalışa. Hepsi müracaatlarını biz dolu şekilde bakamız. Bu gражданlardan GİBDD idaresinden arizalar. Onlar çeşit türlü. Onun için hepsi arizalar bakıla biz birden seslenemiz. Ақмесжеттің коммуналь қызметлері қоланған тайғалаққа қаршы малземе енді үш мевсімден берлі ішлетілі. Хум ве туз қарышмасындан рет етмеге қарар алдылар. Себеплерден бірі барде yolны хумдан темізлемек қиын. Город адлы муниципаль муэсесе Қырым пайтақтының yollarында махсус техниканы қолана. Бұндан ғайры шерде 4 араба невбетте тұра. Вегер ава бозылса, ішке чықмаға азырлар. Баяғы яқшыжа, айдавчылар için pek яқшы. Bu büyük hareket, tıkınıklar pek gerek. Bu tegiz yer olğanına bakmadan aydavcı toxtap olamaz. Onun için gerek. Hazırlık olacak degen edilir. Her şey яқшы teşkil etildi. Статистикаға бинаен, yolda қар ве буз қазаларының сайысыны 2-3 кереге арттыра. Екінші қаза тайғалақ себебінден 100 бере. Бұл қазаларының ойыны алмақ мүмкін. Yollar doğru işlense, айдавчылар хавсызлықта bulunalır. Витек yolға диққат айыра білелер. Дауд Чахалов, Максим Голубев, Миллет үшін. Қырымнан Көй Хожалық институтының векілдері БРИКС группасының вице-президенті еле көріштілер илерді илім саасында ішбірлік тұтмаға ниет бар. Бұл себептен яны проектлер ве яны имканлар пейда ола біле. Бұақтан Аджия Исаеваның левхасы. Санитайзерлер етерлі ама en яқшы васта araştırılığı тоқтамай. Қой Хожалық институтының лабораториясында бөле шешелерінен толу чапчақ бар. Чоқ үстінде ата кағытлары жоқ. Бұл ерде иш қайнай чапчақлар, контейнерлер, текіқатлар ве шынгенлік чекіп чықарылуы үшін яны аппаратлар. Бірінші нәтижелер үміт бере ама яны васта сынала. Бұл өлген сув кібішей. Оның мұзбет екшілік имканы бар. Яни мында микроорганизмлер яшап оламайлар. Олар клетка мембраналарыны бозалар. Бактериялар, вирусларға тесір еткен сув ағыр клетка системасы, яни инсанлар ве айванлар үшін хавсыз. Бұл мутихассларның ішлерінде бірінші ве соңғысыдегі яқын ерде да бір машина çalışа. Бұл яқ сыққан аппарат. Мұнда чешіт яғлар ішлеп чықарала. Шымды қардал ұрлықлары суық шекілде сықыла. Чыққан вақыт яғының sıcaklığı 30 градустан зияде olmamaq керек. Машинаны урлықларнен толдырамыз. Олар вибрация ярдымынен машина içine uzatılалар. Ve sonra böyle etip yağ işlep çıkarıla. Институт дүнияның яқарлық базарына инқилап кечірмеге азыр. Биологик яқарлық керосин еріні ала біле. Бұның үшін эпсі ішлевлер бар. Базы өсімліктерден ясалған мальземе учақларны çalıştıra біле. Тамманында экологик учув. Біз bu biodizelini hem özümüz için hem de satmak için yapabilemiz. Ve bu işte BRICS bizge yardım etmesi mümkün. Bu iş Kırım'da başlayacak ve sonra bütün Rusya'ya darhalacak. Bu malzemenin milyon tonnası Kırım'a büyük para getirecek. İnstitut oku ve ilim
bilim sahalarına daima inkişaf etmege tırışa. Bu innovatsion işte BRICS ile işbirlik yardım etebilen. Bu birleşmege Rusya, Braziliya, Hindistan, Xitay ve Afrika Cumhuriyeti kire. Geçken sene Belbek Vadisi'nde park yaratılgan edi. O BRICS'nin en güzel 10 leyhası cedveline kirdi. Şımda Ali Okuv yurtun vekilleri müzakere geçireler. BRICS'nin vitse-prezidenti Kırımga ilk sefer keldi. İlimler Akademiyasının çalışkan vakit Koy Hocalık İnstitutuna keldik. İmkanlarını gördük, erişken neticelerge kıymet kestik. Koy Hocalık İnstitutu Fevzi Yakubov adına Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti ile iş tutam. Ali Okuv yurt maden işlenilimi sahasında erişmelerge yetti. Olar osumluk yağını kullanıp yağlı irintini yarattılar. Bugün dünyada bu trend minimal masraflar ketiri. Bunun birge neticeler bayağı yaxşıca. Aletler çoğa dayana, teknologik ölçüler yükseli. Kırım'nın Koy Hocalığı İnstitutunu 2012 sene teşkil ettiler. O vakit Ukrayna'nın 7 institutu ve akademiya bölüklerini birleştirdiler. Lakin okuv yurt tek Rusya'da inkişaf etti başladı. Yani donatmalar satın alındı. Şimdi toprak, su, osumluk, buğday ve yağ osumlukları tetkik ettiler. Neceseva, Dmitriy Nizavoy, millet için. Вернадский adına Kırım Federal Üniversitesi'nde genetik ve kletka biyotehnologiyaları adlı injiniring merkezi açılacak. Merkez yaratılığına ve inkişaf ettirilivine Ali Okuv Yurtu Rusya Federasyası İlim ve Tahsil Vezirliğinin grantını elde etti. Bu 3 yılga 210 milyon ruble oldu. Da 90 milyon ruble büdjetten tış minbalardan celp edilecek. Merkez o günde turgan esas vazifeler umumin Kırım Cumhuriyeti o günde turgan vazifeler rakursunda tura. Yakında agrotehnologiya ve şifahane kurort reabilitasiya merkezleri yaratılgan edi. Bu yönelişte birkaç klaster yaratıldı. Olar yarımadada çalışa ve injiniring merkezi Kırım'ın iktisadi inkişafını temin etken kirpiçlerden biri oldu. Kırımda food courtlar çalışıp başlanacak. Rospotrebnadzor idaresinin talapları evvelki gibi kala bu masalar arasında mesafe. Aşayt müesseseleri açılıvға nasıl hazırlanğanları Akta Güzel Mambetova tarif edecek. Foodcourtlar açılывының esas şartı Rospotrebnadzor talap etken epasız sanitar normalарға көре çalışmak. Masalar arasında 2 metr olmalı. Zal en çok 50%-ға tolu olabilir. İhtimalcılar çok. Foodcourtlar çalışıp başlағанына hem hadimler hem de ziyaretçiler kuvanalar. Mujdabayevlar kurandası sыңырланывлардан son sevimli havexanesine keldi. Biz mında sık gelimiz foodcourtlar açılganına pek huvanam. Yanvarın 15'ine kadar evde oturmak kıyın oldu. Ticari merkezlerde foodcourtlarının ışı dekabrının 25'ten toxtatılgan edi. Kırım Cumhuriyeti yılbaşçısı Sergey Aksionov'nın emiri boyunca müesseseler bugünden başlap evvelki rejimine kaytalar. Eldar Mehmetov foodcourt'un sahibi. Ayta ki, hayradan başlap çalışmak için bayağı tırışmak gerek oldu. Biz 400 iş adamı 4 ticari merkezden toplanıp yolbaşçımızga müracaat ettik. Çalışmaga imkan soradık. Daha bir kere yolbaşçıga ve bu işte iştirak etkenlerge teşekkürler bildirmege isteyim. Bir şeyge bakmadan lockdown iş adamlarına yanı formata çalışmaga yardım etti. Sыңырланывlar devamında çokusu foodcourtlar yemeklerini çıkarıp satuvni ve evlerge yetkizmekni menimsediler. İşsiz oturgan ofitsiantler endi alışkan işlerini kaytalar. Bizlerini hatlayımız, nihayet musafirlerini kabul ettiğimiz. Çünkü vaziyet sebebinden biz 20 gün yakın bir ay işsiz oturduk. Tek şimdi yılbaş keyfimiz peyda oldu demek mümkün. Bugünkü günden yılbaş bayramları günlerindeki diğer sыңырланывlar da lahu etildi. Endi havexane ve restoranlar gece malinde de çalışabilirler. Güzel Mambetova ve Vitaliy Golubov millet için. Daimi mevzular keçken asırının ağır tabiatları Kırım Tatar Muzikalı Drama Teatrı Ahmedjeti Tartюф spektaklini Rus tilinde takdim etti. Dünya dramaturgiyasının en belli pyesalarından birini bizim televizyon gruppamızda seyretti. И просто вашу роль взвалили мне на плечи. Вам предлагается неслыханнейший бред. И хоть бы полсловца нашлось у вас в ответ. Teatr bu er vaqt buyuk sır ve sanada gösterilgeni bu buyuk işning kichik bir qismidir. Qalğanı episi seyircilerinin gözlerinden saqlı, eng meraklısı Grimxane odasında olup geçe. Bu yerde yaşartmak, qart etmek ve hatta insan yüzünü değiştirmek mümkün. Tamam bu bediy tsexte artist o'z qaramanına çevirile.
Легко умиленные очи и сердца пред совершенными созданиями Творца, ведь то его лучи сияют вам подобно. Эки yüzlü яланчы алчақ көңілі спектакль башланмасына бір қачдаққа қалавери Фаци Таблаев бутунли тартюфке чеверіле. Театрге 30 ел қызмет еткенінден берлі чешет образларны өзіне тақты. Мен бүгін ойнаған тартюфым ол бір менфи бір инсандар. Айтам да өзін бір мақсадына ерішмек үшін бір шеден қорқмай, керек болса алдатар, керек болса башына басып секірер, керек болса өлдірер. Санада артистлер пейда олғанымен еңгіл зариф саналаштырма сержілерінің юреклерінде севге қазана. Хочется отдохнуть. Ратланмаға бір ярым-2 саатқа her şeyini unutmaға істейміз. Бұл ерде бұлынып құванмаға күлмеге істейміз. Тартюф ilk sefer 250 yıl evvelsi Kırım xanlığında gösterilgen edi. Bugün aynı bu delil artistlerge ilham berdi. Meraklı ki 17. asırda dünyaga kelgen eser bizim günlerimizge de kelişi. Bugün de bu aktual mevzu sayla. Qorantada peyda olgan demagog eposi münasebetlerini ve bunun birge cemiyetini boza. Пьеса «Тартюф», она... Пьеса әрбір милет үшін мұйым ве актуаль. Бұл сефер бұзын Қырым татарларының мевзуатына ве меселелеріне яқынлаштырдық. Имканны олғаны кібі Мойлев бұна имкан бергені қадар, чүнки о француз. Тезден сержілерінің диққатына Тартюф Қырым татар тілінде тақдим етілежек. Рус тілінде башқа бір манералар ола. Актерлар башқа жасына біраз өзін албаралар. Қырым татар тілінде біраз bizim темпераментарымыз қошыла. Dünyada en namlı spektakllerinin biri bugün Kırım seyircilerini de meftun etti. Lenuza Borsiyitova ve Ramazan Alivapov millet için. 60 yıllık sport yolu istidatlı vatandaşlarımızga bağışlanған рубрикамызны Украинада нам қазанған İdmancı Cafer Bekirov hakkında ikeye devam ете sağlam yaşayış tarzı onun esas kaydesi. Çapa oza ve herkesge sportif ruh beri. Tendüristlik sırlarını Naciye İsayeva soruşturdu. Украинада нам қазанған идманчы Джафер Бекиров спортқа әм гөнліні, әм юрегені бағышлай. Бұ тендурист, фаал ве яшларға өрнек олған кіші. Yüzге yakın talebe ve çoğusu monitorda birinci bakıştan ortalık tesürat kaldırmay, boş zal ve sportif inventar işsiz tura. Ama bu al mana fayda getirdi. 1-2 saat devamında Cafer Hoca mana şahsi ders ve master-class berdi. Я четкий кітсене апайым. Четкий кітіңіз тоғыр ел алсаңыз доғыр. Кеткі беле тұрсаңыз оға кетер. Беле тұрсаңыз столға кетер. Elimde raketka oynamağa hazırım. Ama tenis koringeni kıbı yengil işdegi leken. Topçuk de töpege de aşağı kemerde attı çetkiye uça. Onu boysundurmak kıyın oldu. Tezlik ve dihat içte yetişmeydi. Birkaç saatlik kardiyo ders zalda raketka ile çapçaklav ve muvaffakiyetlerge erişip oldum. Elbet olar birinci kereden büyük olmadı. Yükseklikке sıçraf yerden bedenini көтеру ve bular hepsi distansiyon okuv devirinde. Eğer başka fenlerden test ve vazifelerini becermek mümkün olsa, online sportunu tasavvur etmek kıyın. Hoca Cafer Bekirov'nun fikri de aynı böyle. Ama o ruhtan tuşmay. Tap barden o studentlerinin işini yanıca tızdı. Meşguliyetlerinin tolu kompleksi video tazdıqlaf ve online yazışuvda nazari bölük. Çoğusu studentler evde olsalar da sportif şekillerini joymağanında emin. Ama uzaktan hepsi inceliklerini gözetmek ve nezaret geçirmek kıyın dey. Обыр tarafta balаны alını көрмек бек зор. Çünkü нагрузка зеде жіберсең, андай бекім саулу ярамай жадыр. Оны көрамайсың. Шон үшін тек ара қолайсыз дистанционный физкультуралы бармаға. Беле бір-бірімізін көреміз, немеде бақам, бетін чырайын бақам, неметесін бақам, сон сұрайым, пульс скажите свой дейм, оға көре албарамыз. Кемер студентлер нормативны тапшырмақ үшін залға келелер. Әрбірі белгіленген күн ве сатта. Мұнда енді ратланмақ олмас.
Оны бұрхач несіл мезунлар біле ве үрмет еті. Спортта 60 елдан зейді ве 5 ел ожалық фаалиеті. Чоқтан чоқ ғалебелер ве кубоклар, намхазанған идманчи ве беден тәрбиесі ве спорт сасының хадемі. 20 ел девамында спорт везерінің муавины. Спорт yoluna 7 yaşta adım bastı. Birinci seksiya yengil atletika sport ustası unvanına жетті. Аллаға çok şükür sportun tek faydası oldu, zararı olmadı. Әлі бір күн сағылам, 67 yaşına келіп, әлі бір күн сағылам. Devamlı sportif omurunun sırları faal meşguliyetlerde saklı deyoca. Oymin böyle yaşayış tarzını seçkenler hepsi pozitif ve gayret ile dolu kişilerdir. Bekirovlar korantası aynı böylelerden. 7 evlat hepsi sportçı. Uyken oğlu badminton boyunca sport ustası kızı, ot üstünde hokey boyunca sport ustası ve daha ikisi birinci razreda olgan yengil atletçiler. Cafer Bekirov nefakacı olmağa aşıkmay, endi onun yanı arzusu var. Kenci kızının galibelerini görmek 4 yaşlı kışçık sportif akrobatikanın uğraşa. Hareket bu ömür beden terbiye hocasının şarı böyledir. O zaman hem sağlık hem dülberlik hem de yaxşı keyif olur. Мен постоянно айтып отырам insanlarga, егер мүмкін olsa, çok dügül bir 10-15 dakika vaqtınızın sportqa ayırın. Çünkü bu yaşayışınızda sağlamlık, bu yaşayışınızın devamı, өзіңіздің дүлберлігіңіз. Kahramanımızga sağlam vücutta sağlam ruh деген ibare pek yaxşı kelişi. Cafer Bekirov sağlam yaşayış tarzının tarafdarı olmaktan gayrı dindar adam. 2 kere Mekke'ge acılıkka bardı. Mına böyle insan sportçı, hoca, idmancı çeşit yarışlarının daimi hakimi ve yaşlarga örnek ola bilgen Cafer hocamız. Safiye Şukurova, Naciye Исаева, Aziz Nimetulayev, Millet üçün. Rahatlık kunleri Millet telekanalında Kırım'ın esas malumat programması Cumartesi ve Bazar kunleri saat 17.30'da Ayşe Şulakova neticeler ile adlı programımızını kaçırmanız. Зеңгілер, дебергілер, төлейлер ұзақтан çalışып қанунилештірілді. Сарғошлар үшін вытрезвителлер, yüksek технологик тебе yardımны almak kolayca oldu. Şimdi tıbbi yardım almak için federal merkezlerge müstakil şekilde müracaat etmek mümkün. Yanı kanunlar boyunca yaşayış 2021 senesi Kırım sakinlerine ne yapmak mümkün ve neler yasak etili. Pandemiya Kırım otellerinin tarafını aldı. Biz otel çalışkandan berli orta derecede 90% dolulukni ko'rdik. Mecburi demir perde yılbaş tatilleri devamında Magnit kabi 240 binge yakın turistni celp etti. Repatriantlar için mesken evbeti ne vakit yok edilecek. 5-7 lет. 5-7 yıl. Bu realistik rakam. Biz bu sualni kapatmak gerekmiz. Devlet Milletler Ara Komitetinin neticeleri ve bu senege koyulgan planlarakta Kırım Cumhuriyeti Milletler Ara Münasebetler işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Albert Kangiyev tarif etti. Millet telekanalına verilgen ekskluziv intervyu. Elalaş tez ve keyfiyetli. Bizden çalışmak için esas şart Kırım muftiliginden alıngan elal sertifikat. Elal mahsulatını satın alganda nege dikkat ayrılmalı. Bugünkü bu yapısı haberler Millet telekanalından ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.